947 سال بریانها لانادولیه حربک جنگک مزن هبو کو ایران بحثا و جنگا و حربا و سرفرازی مزن بکن پشته و جنگ درگاه آنادولیه به گمان مسلمان را بو پشته کو هات وکرنه اف درگاه آنادولیه چی بو گلو پشته و هزین امبجن ین ترک امبجن هزین ین مسلمان ین اسلامیت بکا رنگی کی چوا هات داینه پشته و جنگل آنادولیه چی گو هر رنگ چی بون بریا و بکا روش چوا بو چوا بو کو ملاز گیرته ایران بحثا و دکن 947 سال بریانها شرک و جنگک چما قومی ایران بحثا سرفرازی ملاز گیرته بکن با خصوص دوی نفشامه جوانمه گنجمه و هیامه دوی جوی سرفرازی درسکی عبرتکی و دوی مساجن و سرفرازی دوی مرف باش بخوینه مرف باشی وره بگره ایران بحثا سرفرازی ملاز گیرته بکن به گمان مخواست کو دوی بشه دا دوی برنامه دا ام میوانه که بسا هجابینن دا کو ام زیادتر موجی جه استفاده بکن کو مرف مجاره که خبر ده میوان جی هجابن هند طعم و لذت جه هجا میوانه که منو کو موجی نزیک و ویناستکن کو لسر دیروکا اسلامیت جی گل خباتین وی هنه پرتوکین وی هنه به دست دان زیادتر مقالین وی هاته نفساندنه لسر و اردنگاریا مکو دا کو برنگ اسلامیت هاتیه پیچاندنه بریکو پیکاوه بچاوی هاتیه اکرنه هاتیه ساز کرنه وان یکم به سالانه کو به پرتوکی خواه به قلم خواه به کارو خبات خواه به لیو دکه پروفسور دکتر ایسان سریا سرما ایرو میوانه منه که کوب خیر هاتی هجن سر چوارا هاتی خودش ترازی بی خود عملت درش که یعنی من قد باك بيجن شور نكر جبركو حقا خباتت كارت جيانات السر اردنيغاريا ديروكا اسلاميت وقنا مرف ريكو بيك و جوان ما قنا داكو ام زياتر ناس بكن من برتوكي تقال خوانديه استغفر الله خدي پیغمبر راضي بكو تا ايرو منشكان تهاتي ايرو ميواني مي و مجارك اوسا خونيه كوسا خوشيك و شيرين داكو ام جي استفاده بكن گنج ما جوان ما ديروكا مخوان باش يفهم بكن هجم جان از بجم هکم دیروکا خوباش نظام بن اوی آوروپا اوی روجاوایی وره دیروکا مجبور ما بنفسینن امیش بیشن ها وسا چه بیه دوی دایکو باف کسی بازن جوی زاروک خورشی باش و مجاره پار و بکن بیشن داکو امزان بن جد ما باپیر ما چی کرن الوی در که دیروکا کچاوایه استغفر الله دیسا دوباره سر چاویم سر سرم راتی هجایم دشترازی به اینو میوانه کم دیجه اکادمیسیان شهموز بینگل میوانه منه با خصوص خباتین ویجی لسر سرفرازی مالاز گرتیجه که کد چی بخیراتی سر چاوار هاتی طبعا هجه من دما کو مر باسا مالاز گرتید که یعنی پیشیاوی بگمان تشتک هیه پیشیاوی خباتک هیه روشک هیه درومک هیه پشتی ویجی البته طبعا شر مالاز گرتیجه هیه لیت پیشیاوی دال آنادولی وینگه روشک چوا دابو دوی مرو پیشیا مالاز گرتی آنادولی چوا بخوینه آرپاسلان کو تما کو تیل و دره چت قومه پیشم آنادولی زانه به که و هیام ده آنادولی ده کی هیه روش چوایه مسلمان روشه که چوا دانه بیزانس روشه که چوا دایه اما سویه که بکن پیشی دریاوی مدوی از حنک که بکن حنک زانی چیه؟ بله باش زانی ها دریا 3-4 سالان جنید برنامه چید کن بله جنید بله رجع دعوت کردم دریا دعوت کرده دم ناز کردن رجع گو گله پرتوکی و هدم گو جنید تجاره دی بیجی پرتوک جراب بچم بیجی کتابی مهنه چه پرتوک چیه چرا البام دبیجن یعنی البام بوتان دبیجنه اب جلی پرتی هم دبیجنه نوا پرتوک بله کتاب تشته کی başka ya بیجی محنه که بسا گرب و کیا پرتوکی هی ببوم لتی ساعت بیجیم کتاب çünkü kelime hene müşterek nabenya tem Müslümanım mesela kitap hum bişne Malazya kitabı hum bişne Pakistan'ı Hindistan'ı Müslüman elvi amidece kitap Kürdistan'ı edbecek kitap Türk edbecek kitap Arapça edbecek kitap kelime ki kitabı yani hane ki kim usamı gibi bir cemaat benim mevzuya koyar gerek mero وضعیت آنادولی یا اروپای و یا شرقی گله بزنی
معلومه ناوبنیا کاتولیکان و ارتودکسان شرکه gelemezler hebun. Ve hatta ve İro. Çünkü o falayı Katolik Ortodoksan kabul naken. Ortodoks ji ev civan kabul naken. Nabenya van gele şer buna. O şer-i salibiyanda. Yani talan kerin İstanbul talan kerin birinci salamanelhü ve Katolik ve yani hamit işlevan Ortodoksan fırvıtın. Yani gele hev navina ve dema yani hem haber dedin ya Malazgirt'e ve çakı devleta Bizans devya bervan Latina kıraz bi ve cago fala Hristiyan ban kabul biken gerek zafere geçekin. Ve bu evi hareket kirin bu temmişnese Müslümanın. Eken Müslümanın bıkalinin ve girtin hengavem birbirine emme birbirine seruki cihani seruki falan avli ye Hristiyana و باشه cihani yani. Hece mütebas kirte go eme her ser Müslümana mesela Bizans. Yani Müslüman venge hezeka, kavveteka yani hakikaten taluke venge. Evet. Çıra çünkü sahih kerebiyun. Dema Müslüman derketin hasaten dema ev Alparslan derket. Alparslan Müslümana ki gele hicab yani. Digotu azı biçim. Azı bu İslam'ı fethebken. Ve ev kelime fetih van gele de tersini. La van gele de tersini. Van jigut emme biçim bebne manayı Alparslan. Hingav yani leşkeri van gelene başlıyor. Navandacı Türk hebiyun, Çerkez hebiyun, anıda hebiyun, ye leşkeri falan da yani ye Bizans'ta. O hareket girin, o hatin. Cadema o hatin Alparslan'cı Anadolu ve digirt. Çubi Halep'i, çubi Urfa'yı, çubi Vanlara. Yani du kuvvet her naskin. O dema Hunza'nın du Rabat bişne berhev. Rabat zani çiye. Kevi ner. Kevi gozel. Ye şerbiken ve ca dişne meydanı o avtışt yedici ve ca Diyojen o Alparslan'cı usabu. Ve de güzel İslam serferaz bikem ve de güzel Bizans serferaz bikem. Beli hecem tabi malum edem okumerin basan Malazgirt'e dama Selçukiye mesela Selçuki hükümdarı mesela Selçuk Bek kod ben Müslüman mesela pişti mesela Halife Bağdadi ko halifeti de Alparslan cerate goten ko hem ye şarkı hem ye Rojava be sultani ve İran'daki Jbeko cawê rewşê da mesela dedi halifetî di sis bu halifetiye Bağdayê mesela Abbasiyan. Wê heya me da mesela hêza ku Alparslan jî girte ser xwe yani hem wek sultanekî ye halife wek bêjin wezîfeyekî statûyekî daye wî o piştê ku Müslümanî jî hate ser Selçukiyan ez bawerim serfiraziya Malazgirtê jî rahattir kir. Rast. Newsa hatta hingav ev halifeti Abbasiyan gele zayıf bir. Ama klas le demek o Alparslan hat o biata vekir halife serfiraz bu. Serfiraz bu. Yani hendek babüte begote Alparslan tübe bak halife. Le tisav halife bu. Alparslan şuna halife bu. Hakikaten yani Alparslan hem Müslüman gibi şey hem cengaver bu yani o akıl bu. Akıl bu. Çevan azıcık Müslüman Hristiyana gözü avveli biçme Anadolu. Ve Cenubi azı fethetken. Biçne Halep'i. Biçne Urfa'yı. Vandaran az fethetken mi?
وأودي جي يعني رومان ديوجين جي ويجي قاعد بيجمع فتحة أناضولي وباجي بيجمع حتى إيراني حتى بلكي الشيخ بيجي أو تشتر زاني متخصص في موضوع يعني دما هذا نزيك هاف يعني Alparslan Ditko leşkerivan gele zafe. Yani leşkerivan belki çar penç misli ye Müslümanım bu. Uzbeşim mesela dısat hazarını ye. Dısat hazar. Ye Bizans'ı ye. Ye ve penci hazar. Penci hazar. Çil hazar penci hazar böyle. Penci hazar. Veca davada sulhiyet ke. Debem sulhiyet ke. Veca ye Bizans dici ev tırsıya. Çe sulh dici. Ama sulh akval şehri ray bike. Şehri ray İran'ı daya. Yani azil havda girdim. Az İran'ıca kılas kem. Orayı demama khali asker böyle falan. Yani pas yapma pekir yani. Çünkü hezaman hakikaten lazım bu. O bir sağlana bir sat salamun lehereme bu le Anadolu'ya bu. İstanbul'da Sevan'da bu. Hakikaten hezakamazın bu. O Alparslan ji doperi hani ko tabi Alparslan düşün doperi hani yani de 15 saliye xoda cengaverek bu. Vak bejin de herbada cenganda yani em bejin peşengek bu. Yani heza Müslümana bu an vak çerez bu yani. Ne yani Alparslan yani imana ve gelecek. İmana ve gelecek. Bana imkana bu hep bence 1000 peraya o 200,000 az biçme Türkistan'ı bilmem dükarya beci. Levd beci az biçim ki şehit bimraya xude da yani imana ve gelecek. Hecem tego iman tabi devirda belki gele kes icareye kemiş belki bibizin. Mesela amca düşün Sultan Alparslan linave ki vidice heye Muhammed mesela heye. Eri navi Muhammed'e ve biat halife kiriye ve çıkka hareketi ve de göze jboy Xudaya çetkem. Jboy Xudaya da bemek piştim. Şu ev manaviyata viye ko kar kir yani. Tabii tabii maneviyat hecem o ketebim dema kote merv çiro vak bejin ve hikayeti olsa merv lednere ko Alparslan Sultan Alparslan az bejin Muhammed Alparslan sa hoştere çed be Muhammed Alparslan cile sibil xot ke kefen xot ke olsa vak hitabete ki lwandike yani bejin heka az bemrim evina kefenemne heka em kesin ko devirde şarbakin jibu cihade jibu Rabbi alem em şardikin yani baweriye ka bi virangi heye ve çakı hecen emtkarım bejin eve cengi ve şer'i xaçperestan o şer'i Müslümanayı ye hilal em bejin. Yani mabunu ne mabuna bir rengi ve merlemin ne mabunu ne mabuna Türk'ü Bizans'ı Hristiyanayı. O habere ki dici heye ve cadema vaki dit ev falan hemi hatına 200,000 o leşkeri vi 50,000 yani dili ve ma leşkeri veradı. Ve good bolo şkhara good ev leşkeri mehendikin nikarnava. Dev hemi şehit bibin. Dev şehit bibin. Levra ku gotavan İro mecbir biken ana seruke vema. Eci ve ku vema hacib ve bila şarke hacib ve bila bici. Ev mühime gelin mühime yani. Hem stratejiye ve hem şey baveriya ve usabu. Çünkü avezaniyat hemi şehit bibin. Berya yani 200,000 kü 50,000 kü falan. İş bu evi hatta tarihanda demisi digri askeri para digri neş para Allah Allah neş para digri tefhem mi şehit beben digri le seyder ki ve yapari de be negri tülvan nera ve roja ine roja cuma'yı tev miziyeti Müslümana iştara dua diker. Meleke kuda iştara dua diker. Ev hamib tarana. İşbu evi de dua meke ve kuda guti celebatihi o tire hoji tafe o demeni şeri ve tırne. Çünkü şeri ve
ve cazip şarkım yani. Ve çaxı jinezik vaydin şardaki. Ki Keve nava harbe yani. tabii ki nava harbi ve kul eşkari ekva ve kul askeri ekva tevci şarkı. Ev maneviyata kadar yani hakikaten tarihe Müslümanında Ceyhe Alparslan gelemez yani imana ve gelemez. Hecem te basa ew kekir mesela duwe heyame da yani ko komutanek bimre dedi basiyete ko okey xoda veje yani timi xoda veje ratka şure xoydi ratka şure xo şardike ve heyame da ko komutanek bimre yani ordi u fla her der belavdı be taluke jeye le gel ve taluke disa şardike yani gele harbi diyem zanı yer Avrupa'ya di Ceyhe serok başka ya. Bele. Asker doravına gerek serok bimini. Le Alparslan sana bir şey. Dici evveli az biçim. Az biçim. Malume yani Şeyh Mustafa Terzani düve hezbe ve geredi de o celespi vardikler dice kefene men bil. Eğer şehit babam beveme ve şehrin Ceyhe şehit ve şehrin. يقول تعالى وهو على كل شيء قدير قادر حميت işte Allah Subhanahu ve Teala'ya zafer davi. Sadaka manna. Hecem min malata ve mesafete xodsa devam bikin. Kekişe malume به شر مالازگرتی هم بجن سرفرازی مالازگرتی هم باسا هرگلین و حربت کن بیزانس توی هیام ادا yani hakikaten devleteka hezeka حرب قوات للدنيا متكلم سری جهانی tabi لدورکی هزکا مزن هیا و لدورکی جی ام بجن هزکا بباوری هیا دما کومرف لسلجوکیان دنیره دوی هیام دنیره تاکتیکه که مثلا جن توران تاکتی یا جن بجن هلال تاکتی مثلا تاکتیکه که دوی هیام دا و تاکتیکه و ام بجن شر تاکتیکه کو زانین شر تاکتیکه کو لگل بیزانسه بگمان هم اویک هیا هم باوری هیا لگل بیزانساجی معلومه هزکا مزن هیا دما کومرف وی روشه دنیره شر چاناکاره دنیره دناب اسکران دا دناب اسکرین ام بجن ین آرپاستان دا کی هنه زیادتر کی جا زیادتر جیه خو گرتنه و رخی بیزانسی مثلا تگوتن کو ارمنی گلک بیزانسی نرازینه حتی دیوژن بخود بجه جهگه شره چناکه از وگرم از و طبقه بکم امانک باسا بکا نفوسا ویدر که چوایه روشا ویدر چاو بو هنگی امانک باسا ویه که شخو ویدر yani بگو سیدا جانی سر زمان devlet Bizansi او yekitiya siyasi tüneye. Evreş jibo Müslüman aji usayı. Yani Müslüman jibo çağı Fatimi hani, Şiine, Abbasi hani, ev Sünnine, Selçuklu de navbera van her du hezadeye. Bizans jberku ev yekitiya vin siyasi tüneye. Hezaveji de vi şeride beladı aslında. Şu mesela Diyojen xetaki gelek stratejik ki hezaha belavdı ki de arteşavi de ordiyavi de Ermeni jihane, Bizansi jihane, Peçenek jihane, Oğuz jihane. Aynısı de arteşa Alparslan jihdi bu sayı. Yani Arap hani, Türk hani, Kürt hani yani geleki hezin cüdane. Bizans jberku ev siyasi yani yekitiyavin siyasi geleki ulu ser xeteki ulu pır zayıf. Ser belavkirne şuaj Diyojen jî Bizansi nerazine. وجالك يعني او وقت تجي يعني سر زمان عليجو ارمني ديجن الودري جالك زلمه دكن çünkü ev şerki mezine parajer lazımı بباجي يعني بورجي جالك زلمه insana دكن هذا خو حمي هم ددن سرهف و او yatırım خو حمي servi şer'i دكن جبو مسلمان جي بيفيرنجي دفيمرو بخوينه يعني Alparslan جي وقت مجاهدكي درد كفري و في شری دست پیدا که عباسی الپشوینه مسلمان الپشوینه خلیفه عباسی خطبه سرناوی وی دخوینه دعا دکن اما yani de arteşe ki heye bigirani mesela yani esasi gömero bej avqa Türkene avqa Kürtene ve na bu esasi mero nizane. Yani çafkani bahsedikin mesela Mervanya de beji 10,000 Kürt tevli arteşa Alparslan bunu. Ama hın çafkani ji de bejin ki 10,000 Kürt
وقومên de tevlî vê artêşa Alparslan bûn. Yani ji aliyê hejmarê mero tişkî bi esasî bêje ew nemimkün e. Mesela Sıbt İbnül Cevzi. Erê. Mesela de sala sezdemin da de Portugal Ebulmuzaffer Yusuf Miratüz Zaman fi tarihil ayan da mesela bahsa de hazarit ke. Dê hezar rast. De hazarit ke o heza Mervan yani nasıl yani artêşa Mervan yani. Belê. Ez vê ki xwazî mîvim. Mesela Mervanî wek devleteke. Nasıl devleteke? Devleteke. Lê Mervanî ji Müslümanın. Müslüman tamam. Rast. Heya wehenge çima tevlî artêşa em bêjin Selçukyan ya jî ya Tirkan nebûn divê ewkê da divê rewşê da bû yani li berê ji bo bêjin Tirk alîkariyek da bû Mervaniyan yani tiştekî wan hebû yan biryareka bi vê rengî merv çabistin yani kewte dewletek bî tena serê xwe bî o te bêje ez ê bikevim vê şerê vê cengê o li hemberê te Bîzans heye ve mer başlar mı Selçuklu yani beriya her tiştî mero vê nazane bi ku ew Şiî Fatimiyên Şiî û Abbasî Sünnî ne. Di navbera van jî de rekabet heye. Selçuklu dema gotên Anadoliyê ew hêza xwe ji aliyê Abbasiyan bikartîne. Abbasiya bi pişt xwe tînin yani desteka wan dixwazin ji xwe Abbasî jî di serî de li Selçukluya amîn nabin. Yani wan zêde mezin nahesibînin. Yani ev 7 sal kengi 7 sala yazdemîn em dibêjin. Yani berî wê jî mesela berî şerê Malazgirtê jî ji xwe di dema Tuğrul Bey Çağrı Bey ew seferê ji bo fethê hene. Ama hin nebûye wek seferek mezin ji bo cihadê. Bi yekîtiya Müslümana hin seferek mezin wexta wê nehatiye. Ew wext kengiye şerê Malazgirtê ye. Bi taybetî mesela roja înê seydeyê min roja înê tê hevjartinê. Yani ben mesela Fatımi gele mühime navbenya Fatımiyan ve Abbasiyan yani mücadele hebu. Fatımi kabul nakin. Hatta Fatımi arikarya Bizans falan da ki ya Bizans. Hatta peşte vîjî peşte 100 salan dema ev hurûb salibiye Haçlı rabun Fatımi dîsa gazî wan dikin. Gazî Avrupa'da be hun verin. Ve ca Fatım dema Alparslan jî çûyî Anadolu esas gaya ve ebu Fatımiyan raşarke. Fatımiyan raşarke ve ca mezhebi Sünni bipte hakimi o da. Ledema sahkir go Diyojen hatiye ve ca o mesela Heliştin yani Halep Heliştu Urfa Heliştu Diyarbakır Helişt diyor rahat çünkü sahkiri büyük o Diyojen tepete diyor rahat halatı yani. Yani şerri wan yani aslında Alparslan ve Pser Fatimiyat bir çula. Fatimiyat Rabia. Bu devleta Fatimiyat tek bebe ama o bir ara xwe guhert nerigo Alparslan te beser Malazgirt'eydi, te beser Ahlat'eydi. Evi bir ara xwe guhert û beser Diyojen biçû. Ev çaxî wekû te goji yani devleta Mervaniya, devleta Kurda veya hut xanedaniya Kurda Mervanî bûn. Yani ve çaxî Şeddadî jî hene, Mervanî jî hene. Wekî dî yani çend xanedaniyê din jî hene Kurda. Ama ya guherî bi pêş ketiye وەکو مەسەلە پەرە سەر ناوێ خۆ ئەو داربکردنê خوتبە dixwendin ser navê xelîfe Mervanî bûn. Mervanî bûn dema ku Selçukî hatin di dema hîn beriya Malazgirtê jî yani dema Tuğrul Bey û Çağrı Bey ve çaxê ji xwe têkiliyê wan hebûn. Çend mesela ew hêzên Selçukliya sefer bi ser wan de dikirin. Hikûmdarê Mervaniya têkiliya wan bi hikûmdarê Selçukliya hebûn ew hêzê dihana mesela şikayet dikirin. Ewan mesela navxwe de têkilî avekirine. Cana şer hebû, cana têkilî hebû bi avayekî bi dil veya hûd bi avayekî bi zordarî. Yani ew jî amaca Selçukliya çi bû digo em ê yekîtiya siyasî di nav alema İslamê de ave bikin ku em bi hêzik mezin bi ser Bizansê herin. Mesela vê hişmendiyê yani mesela vê fikrê mesela Selahattin Eyyûbî de jî mesela meriv dibîne. Ku Selahattin Eyyûbî jî dîsa perçebûn, tevek perçebûn wan handa hevdû o wek bêjin siyasî erkek çêkir, hêzek çêkir û bi vê rengî mesela heta Qudsê jî feteh kir ku 87 sal noktayı gerek birove bizanî dema Alparslan sehkir ku Diyojen hayra hareket diye. O hat işte pişyavi mesela Mervaniyan dikariya bece valla fırsat
بلا سلجوقي برن از دولت اقوى مظلم كان وكي نابجن دبيجي از 10,000 عسكري بقدمها براي خو الباسلان جاشار بكان افكار مهمه يعني سدما فيجي جبركو مروانيج مسلمانه جبوي مسلمان سدما هري مزنه به انا شخوا gerek مروفي بزاني جبوي اسلاميتي جبوي مسلمانيتي وقو افا 10,000 لشكر من بر امرتنا شخوا سيدا او سدمي كراسته اما شخوا مرواني جي سال 1050 بلاف دبن يعني بري شهري مالاز girdi yani بدو چند ساله ama 13-14 سال edi zaten Mervani tek dişin. Yani ve demi ev bava ki jî dibin hakimiyeta Selçukluya deme. Ev mecburin aslında bava ki tamam bedilci şandını şberku ev şerri İslamiyeti bu cihat bu ama bava ki jî ev mecburiyeta askera şandına jî hebu. Ve merove naci zaten. Demo kumer mesela le ordiya Arpaslan denere. Yani بريكو بيكه يعني پرورده هي الدور ده مثلا بيجي مرواني دما كنت تيكلي اوكي دبن hani هزاوان زيده مثلا بيجن پرورده كرينه يعني ديسا وكان بيجي ya usta Kurdina belav كرينه هزا كوسا هي دنوا عسكرين Arpaslan da جبركو الرخيدنه ديوجن عسكري وتفك بپروردهينه تفك ب تاكتيكا و چوا بكن هر تش وظيفه وان ديارن Tvirde mert karışı beje. Şu an Mervani yani artış olan mesela bir Bizansiyajı gelek jari şerkirini. Bir Selçukliyajı şerkirini. Yani van heze buçuk bir pevri gelek şerkirini. Hatta dışarıki de Bizansi tek jid için. Böyle. Ama vakti goven bejin ligori artışa Selçukliya heza ve zede ne bilindi. Ne gelek. Yani hep ki belafkiriye şu vakti go Alparslan jî van 10,000 askertin nevek ev heza go peşeng be. Yani ev hezaviye tebliğ edik ama Alparslan ve çakı 4,000 ibine hassa. Yani artışa hassa ago be taybeti endibejin je baveri ev 4,000 askeri vihne. Şu vakti go de çikeyde de beji de çafkaniye kedi de beji بدو 10,000 ji Kurdan و ji qawmên din 10,000 asker tebliğ artışa Alparslan bûn baveriya Alparslan جوان عسكرة و4,000 عسكري ويني تايبتي هبو دفي شريدة يعني او كيف هيك دهات المسألة او ام بيجن حصة يا يعني او جو تركا بقرانيش تركا جو اوغزا بيكتي جيم tabi دمكو مرو بحثا سرفرازية وقت بيجن ملاز گرتيدكه سرفرازية نيين ديروكا نيزيك تجي بيگمان هنه سروکار دوام مساجک بلاف که مثلا بحث رحی پازه تموزه پازه ترمه که رگول شر چناکاره یه نمیشه شر kurtuluşu رزگاریه هزکا چوابه یعنی باوریه هاتی کرنه کو دیسال هم بره دیسال فله هبون نمیشه خاش پرست هبون دیسال مسلمان هبون یعنی دیروک دیسال نود به دما کو شر قومی بگمان گلک مسئله هنه کو مر بجه اف هبو سدم اف بوکو قازانچ کر سدم هری مزنه و کو هجم تدست بگه دگو که چنگ بوزی گو یعنی باوری اسلامیت کو اف هزه و قوت یعنی جهاد ام بجن خصوصی قوته که مزن دا عسکرین Arpaslanjı شر قومی شرجی کرن مرک باسا شر بکن جا پشت شر بکن روشکا چوا دا اف شر پیغات ما باسا وکر و شرجا چه بو چل از 5,000 askerin Arpaslan erişe Bizansya kirin. Em diyeceksin hilal taktiği. Em diyeceksin ko hususi her sal vakt diyeceksin de dirok edeceğim dibinin taktik ekab bir rengi tekirni. Diyojen rengi çed beje yani de haftinin diyojen da kod beje halde makazanç kiriye letkhunu vedgaran. از بارم حتی یوارش دوام تکه کشم نوسا افشار شر راست يعني روجا إني حتى يوارش دوام تكش خوي zaten أو معنويات روجا إني لسر ارتشا مسلمانا جلكي تسيرك مزندك يعني Alparslan هجم مساعدة وهب خطبة لسر نافي تخوندن مثلا خطبة خليفة عباسيان دشينة جامعة هجم مساعدة وهب هم زي هنكي جيب خوينم دبيجي يا ربي ala İslam evlent bek o alikariya vidini bek deste şirke bişikin u koka webin kuvvete bit van mücahidin kudriya tada amadane u canı xwebidin alikariya xwe jwan kem neke vi sultanê ku alameta xalîfeye serfiraz bek ji bo dînê te
بشرف وبقيمة بكرة هم بريتر بلاف بكة دستك أخوة جاء محروم نكه دوی درید یعنی دوی خطبه دو پیشی حبکی جخوده دعا دکن داویجی بانک المسلمان دکن دویجی ای مسلمان بدل انصاف و تمیز و بنیت باش دعا بکن جه سلطان اخور و جخوده دعا بکن کو اف سلطان ما سرفراز بده يعني معنويات قالك مازن دوي دري هي هجام جا از خوازم بحثا او كيجي بكم يعني شر pek hat hilal taktiği ya bejin kurt kapanı ya bejin turan taktiği her çi ben abi taktika kap verengi be baweriye efşar hata vak bejin hata kazanç kirne o Diyojen jî hata esir kirne devir da tişeki gel ki hoş az xwazim heke be edebi çene be sabla ko bi taybeti de satsal havdemin da Bizans u Sasani şarrevan heye Şapur heye hükümdarı Sasaniye Şapur heye mesela ko hükümdarı Bizansıcı Valerianus heye dema Şapur Valerianus ekdike yani belki Şapur kazanç dike hükümdarı Sasaniyan ve teşhir dike ev teşhirkirin de diroke teşhirkirin heye yani berrumetkirin heye Şapur Valerianus ve datine serevke serherdu desteği xwar dike پێلویت کە سەر هەسپێ سوار دەبێ لێ ئەم شەڕێ مەڵازگیرتر ئەم دەبینن کۆ ئاڵپەستان دیۆژان سێچار ئەو کەسە قستاسێک دناڤەوەندا دەرباس دەبێ یانی دەبێژە هەکە تەمە بگرتان تێ چ بکردناژ من بەحسابانێکان دکە کۆ بفیدیە بە ئەو کێژی پەیمانێکیژ وی بەردە یانی ئاڵپەستان شەڕێکی قەزانش دکە دژمناتیە مسلمانەش خوا کریە بسالانه کو دجمناتیه کوان هر دو به هفدور جهه لدما کو حکمدار بیزانس یاج دگره رومتک نشان komutan ده yani evji İslamiyet ete beguma Cumhuriyeti hadis Resulullah aleyhissalatü vesselam da ya Resulullah aleyhissalatü vesselam fermud gut evi ku ved devi bukujin kuçkek jibi kuçkek ki جهری yani Kudüs bebi tisa lüve işkence nekin. Maşallah. Ev ahlaka İslamiye. Ve Alparslan ve ahlakı mazım kuya. Yani tamam düşman ekvatü tepkujiyle işkencetin. İşkence İslamiye'de gele haram yani memnua yani. Alparslan bu ikası tiştekil binake. Le ve çağı adet bu haciku yani karke ve kamçıya secel levde de yani efendim karkir de avitke başı da işte dici heke düşünamı biyatı da çizmiş bir kere. Alparslan Gerard beje. Evet, şerade persi. Şerade persi. Müslüman diye valla temettü kuştu yani. Yani rast haberdi de yani. Yoksa rast haber. Becem ne tabi kuştu mu? Bu gözler. Ve cenneha ez çiştekem. Çi de beji. Diye valla ma yandı tutemji kuşi. Yani tutemin perişan bir kere Müslüman'a bir yerini teşhir bir ki yani ihtimale ki zayıf tute müberde diyeceğiz de berde ev mazaniye yani muhalif ve ve gidmeci biraz de berde ve berde de ve cadama avec Ravier ou ye Bizante ou ye keti Şonavi ve sahkir dijiş kavne yemeye am perancı nadan tüsteki paşa uji perişandı bir an Abdülhamid'e sadı bir. Hejemen şer bdawi bu am bejin şer icber rojaini hatta evare devam dike vak bejin sab taktike ki bir stratejiye ki ledxe o kazançtı ki her vaha Diyojenji dibe esir dibe bir anlaşma ki bir peyman ki ji vi berdi de
pişti ve çid be la Anadolu'ya revşeka çava çid be yani beriyavi mebaskir yani beriyavi da ittifakak tine beriyavi da demek o dergehen Anadolu'ya ko bu Malazgirt'e verdi be pişti ve çid be beguman en bahsa ana hakom ser ve ahiye haber bedin despekaviye elbet despekaviye ve inge pişti ve şer Anadolu'ya revşeka çava çid dema Bizans mağlup bu ve caraya Müslümana ve bu ev Anadolu ve ca peyder pey hama Müslüman bu. Fethivan asan bu. Da hatta İznik'e hatın. Pişti Alpaslancı. Pişti Alpaslan mir. Zarevan hatın. Hatta İznik'e hatın. O ev devam kirin. Ev devam kirin. Piştivan ve ca bir harbe salibiyan. Yahaçlılar. Yani çevan Alpaslan Diyojenra Bizans'ra şerkiriye Zarevi ve Neviyevici Nevi Zarik torun yani Neviyevici ve Haçlıyan Salibiyan şerkirine Salibiyan şerkirine Lepaşi Zafer Kudet Teala da Salahaddin malume ve çakı dema Alparslan galip bu Avrupa'ya gele bir yani tüşteki mazık butuna ve yani leşkeri Bizant'ı hrabu. Diğer Müslüman benese Avrupa'yı. Tırsak navana şey bu yani. Hatta hene tarih muarrih bejin diğer divisin bejin sebeba harbe salibiyancı ev Malazgirt'te. Allah. Bejin de Malazgirt'te. Ev leşkeri Bizans'ı hras kirin bütün malatı benese Avrupa'yı. İşboy ve Papa leşker berhev kirin o harbe salibiyan dest pekirin. Demahatna İstanbul'u tuzani berya fetha İstanbul'u jirbar Müslümanın disana ve İstanbul bir. Öyle. İstanbul bir yani kitabı kitabın yani kelime ki Yunaniye İstanbul. Engav cinavi ve abi. O hatnelü malume tarih de bejin dema ku ev salibi hati valiye Selçukiyan hatta biran hevra şer dikirin. Dema hevra şer dikir Avrupa'da bir emcibe istifade biken. Hatta dema Clermont Ferran'ı Papa şer salibiyan ilan kir go madem ki ev Müslüman kendine ev emcibe istifade biken biçim kutsi bikirin. Avu sahatın hakikaten kutsime girtin o geleci yani zulüm kirin yani. Böyle. Hecem nezi de gotun nezi bidim keki Şeyh Muz leca لدو که شیخ موزه خوازم بکار روجوایی ده درباره وی که چه بجن جبر کو 10 سال نزدیک 10 سال تلویزیون ایجمای بله حیات که توجیانا که تلوی در دو ناو پرورده ده هه بک اروپایی دیات سروی مسئله چه بینن چی گوتنه نرخاندنی وان چه جز وی گوتنه işte بکم جب پیشوی دا که شیخ موز معلومه سیدا باسا و هیام کر پشتی وی کو باسکر کل آنادوله چه قومیه لآنادوله وسا مرف بنره yani جبو ام بجن قوم بچوچیک مثلا 10,000 نفوس که عسکری یا مروانیان هیا کو دشینن آرپاسان یعنی وان هزن کو پاشی که تبلی و کومه بون و ام بجن شر جنگی بون روشا وان چواد چید به و روشا Anadolu'ya بچاو دیروک ناسا که مرف چواد کار بنه ايش خو zaten ömegu Seyda Cani ser zaman yani şerri Malazgirt'te despeka tekçuna Bizans'ı. Yani hakikaten tek diçe jber kuca pişti ve az bağırım Almanya Diyojen ji kabul jinakim. Berya her tişti Diyojen insana ki geleki poz bilindi. Yani geleki Kore'yi demo ku ev mesela beri şerji denavera wanda tekili çed bin elçi derin utin ev be avaya ki geleki mezin lukatnere. De beji ki yani zaten arteşa mı pır bi kuvveti ez Selçuk ya tek bibim وتتشتي قبول ناكي يعني بري البارسان جير التشاد شينيت بكاور ام الهف بكن ام الهف بكن باوايا كم الهف بكن ديوجن قبول ناكي حتى الشيء قدر نودر جوار دي برس ديوجن دي بيجي اصفاحا جرمه يا حمدان جرمه
او جي الشيء دبيجن جبوتش دبي امل حسب اخوه لحمداني بجيه بكن وامل اصباح نيرونين ويهود او جي دبيجي كي ولا حسب كارن لحمداني بجيه من هم وون لكودري بن النزان الله الله برسبه كي وساد الشيء صاب باوريان الشيء باوريان بهفرهيه پرسا گوتگو یعنی دوی دمه روشا انسان بدر یعنی چا بو مثلا مروانی zaten bu duve bir 13-14 sala tevliği Selçuklu yadibin. Yani işberçi amaca Selçuklu yaji evji yekitiya siyasi yekitiya dini ser mezheba sünniye duhazin ko yekitiya ki ave bikin u şu zaten vego Seyda Jani ser zaman o şer'i xaş yades bedik. JP. Yani bederiye o Kürtçi mesela Kürt Mervani bu duve disi yani mesela o devam dikin. Ama vak vasaliya yani vak giredayı Selçuklu yani ev disi bajarı xwe perverdehiya xwe devam dikin yani. Bele. Hecem mesafete xwe devam bikin malume îro li Malazgirtê jî merasim heye, törenek heye. Elhamdülillah îdiva 3 sala em pîrozbahiya Malazgirtê jî kemasiyeka me hebû ya rast. Ez hêj dibêjim hêjî kemasiyê me hene dîrokê me dû em wan nas bikin jinêz ve nas bikin mesela şerê em bêjin yê Diyarbekir heye mesela. Serfraziya Diyarbakır evji dise hemen rengi ki bir rengiye. Dve meriv van rojim sa mühim u girin kadru kıymeta vancib de. Olcal memleketi me libilisi ahlate. Ama beri xobdin vederi emji bi medane ki jibdin. Havale min Ahmet Yokuş ligen mene. Ahmet dembaş Malazgirtê rew şewa atmosfera şewa da tören merasim denekirni. Serokar doğan ez bawerim heyjana hatiye. İro mevane tejih heye. Di derbarê serfraziya Malazgirtê da şerê Malazgirtê da hûn çi ji me re bêjin gero ez gotinê bidin Malazgirtê. Gelek spas Hüseyneker pîrozbahiya serketina Malazgirê bi coşekî mezin wek mihricanê her wiha dewam dike lewra 947 sal berê destanekî mezin li vir hatibû nivîsandin ji ber vê yekî îsal 2 sal کو سرفرازیا مالازگیری و یک مهریجان تیلی دارخستن چهار روز بری چالکی ل اخلاط دست پیکر و هر واجی دوام دکن مسابقه جیریتی هبون حسب سواری هبون گلش هبون یعنی دچاندو دیروکا Türkiye'de çe bu hamut tamam teli darxısın o gelci beşereki mazın nişandı yani çarali Türkiye be hazaran kezci her vahatten ahlate Malazgirê hem ve serkeftine ve pîrozbahiyê li dardixin niha hazireki mazın hele îroji Serokomar Recep Tayyip Erdoğan jî her wiha li vir be niha jî li bamî jî mêvanê me heye müşavîrê Wezareta Çand û Turizmê Birêz Saadettin Kılıç heye ez benî bixêr hatin em dirinin atmosferekî hoş heye coşekî mezin gelê me êdî li benda Serok Erdoğan'ın serkeftina Malazgirê di dîroka Türkiye'de ji ber çi ew xwesta giringe taybet e اول از سرکفتین جبوی و دخوازم بیشتر ویرا تماشاگران و هیجارا سلاو و حرمت خوی ریز دبیجم ایرو روزکی گلکی گرینگه هم جبونا ولات ما هم جبونا آناتولیه هم جبونا دیروکا تاریخی دنیایی لورا نه وقت مرف لتاریخ تنیره سال هزاری دا لوی ولات هانه لوی حرم ور اغلب ام سلیبی دبیجن یا خریستیان یا بیزانسی لوردر حکم وان هبو فقط لوردر مسلمان گلکی کم بون حکم وان هبو ظلمان جیبا نها شخوا ویچاغی لکی جان حرم خریستیان حکم دکرن لوردر ظلم هبو حقارت هبو مسلمان اغلب لآسیه بون Sultan Alparslan Seroke Selçukiya bu. Fakat viçağı devlete Abbasiya bu. Devlete Abbasiya da heneki ittifak tünne bu. Jibunavi devlete Şii Fatimi li Mısır'e kuvveteki pır zakhim ketbu destevi geleki zori ve zahmeti li Abbasiya çedkir. Sultan Alparslan avire niha viçağı penci geleki giring dineva ehli selibi da Hristiyan da hebu. Yek juanji herama aniye bu. Sultan Alparslan ji Asiye tevi
orduya xwe tevî em bêjin fermandarê xwe hereket kirin aniye ji destê Selîbiyan standin. Keki saadeti mesela Sultan Alparslan beriya ve şehre giring kefenli xutke otte ve kada malaz gir. Yani euro şerki çoğa kavmi livran. Ez twazim bê niha ev şerê vir vî welatê herema hanê meriv zanibe gohîn be beriye gere mere evî jî zanibe. Watê got aniyê eva fethê kir devleta Bizansiyê de gelekî xemmekî mazin çêbû. Sultan Alparslan ra wî çaxê Xelife Abbasî got Ebulfetih yani babê fethê. Servî Sultan Alparslan xwest devleta Fatîmî jî ji ortê rake. Lewra ji bo Müslümaniyê dubendî bû. Ew watê çûyê derê ev Sultan İmparatorê em bêjin roj helata Romayê Roman Diyojen bi tevî 25,000 leşkerê xwe xwest em bêjin payîtexta Selçukiyan ji ortê rake. Ew jî İsfahanê bû. Watê evan hereket kirin Sultan Alparslan merfê wî jêra xeber şandin gotin eva bi niyetekî xirabe hücuma êrişa serve kiriye. Ew jî ji fetilî ser Sûriyê de hate 30,000 eskerî wî hebû, leşkerî wî hebû. Hate nêzîkî Diyarbekir li wê derê 10,000 Kurd jî daxilê orduya Alparslan bûn. Rola Kürda jî mezin edirdan. 10,000. Ji wê heta hate Rehwayê nêzîkê Exlatê nêzîkê 10,000 dîsa Müslüman û Kurd jî daxil bû. Em bêjin eskerê Alparslan hejmartina wî bû 5,000. 5,000 orduya eskerê Alparslan 25,000 orduya Roman Diyojen. Ev li vî herema hanê Sultan Alparslan di konê xwe da yani çadıra xwe da ev li ba çiyayê li pêş me li wê derê dertkevê derva dinêre got em bêjin orduya Roman Diyojen li haderê tiştekî pir girîn pir zexmekî mazin 25,000 li meydanê ye Gazî fermandarê xwe dike dibe em gerekê planekî pir mazin çêkin ev navê wî planî bi Tirkî jêra hilal dibe nîvhîv yani em beriyê êriş bi ser eskerê dijmin bikin watê me êriş kir ew ê bi ser me da bên em ê xwe paş va bidin bi çaralî em ê li wan hücum bikin ancak em bi vî kesî karin wan li haderê meğlûb bikin wan bin dest bikin. Yani stratejiya Sultan Alparslan o cesareta leşkeran vi şerê kazanç kirin. O piştre çi hat Belê. Watê got ev îşe hanê bû Sultan Alparslan serokê 20,000 leşkerî bû tu orduya wî de sê heb em bêjin fermandar ji her yek 10,000 suwarî hazir kirin û ketine herbê di neva rojekî ginda a Sultan İmparatorê Bizansî esîr girtin, dîl girtin. Wî tevî nêzîkê 123,000 eskerî wî jî di wî herbî de mirin. Wan hatine koştin. Servî Alparslan Gazî Roman Diyojen kir. Go wextê temin dîl bigirta, temin esîr bigirta, te ilmi çi bikira? Ew beriyê dixwast goyî bikuje çünkü niyeta wî ew bû hem devleta Selçukiyan ji ortê rake hem jî Müslümaniyê ji vî herema hanê Anatoliyê tamamıyla pakij bike. Go min zêde ew tiş nebikira fakat min ê te pê ew kira yani ji dünyayê êdî tuz kuwatekî te nema. Peki tel min ez te çi dikim yani tu çi tifekirî yani ez te çi bikim dibe gotumu bikujî ya tu min devletekî dînê ra serê min bişînî ya jî tu min serbest bardı. Ew jî dibêje ez ê te hurriyeta te dime deste fakat bin şertekî mezin. Gerek tivî welatê hanê da tivî herema hanê da win êdî êrişkerê eskerê leşkerê însanê Müslüman nebin. Milyon û nîv zêr jê distîne salê 306,000 zêr
vergi em dibêjin. Ji wan distîne yeka dînan jî ev wextê li haderê ev fethane çêdibe ji bûna Tirka, ji bûna Müslümanan dibe mifta Anatoliyê. Dibe tiştekî wisanê girîn ji wî rojî şûn da Türk û Kurd dibine birayê hevdû. Eva 1000 sale servî axahay pîroz evan wek bira bi hevdûra jîna xwe dewam kirine. Piştî wî re gelekî herba, gelekî şeran, gelekî em bêjin xizmetan bi hevdûra kirine. Ji bûna wî qasî ev Anatolî û ev herba hay girîng gelekî mühim e, gelekî girîng e ji bûna hem Müslümanan, ji bûna gelerî dünyayê. Ji bûna wî jî em bêjin ev Bizansî ya Rûmî ya em bêjin Selebî Haçlî dibêjin, yani Haçperestan gelekî êriş birine ser Müslümanan li devletê başka fakat serferas nebûn pê serkeftî jî nikarbûn dest bikin. Ez karim tiştekî dînê jî bêjim wextê me jî tune ev her bahanê li bajarê Mûşê li deşta em bêjin Malazgirtê bûye îşaretekî got Anatolî bi İslamiyetê şeref girtiye Türk, Kurd, Arab, Laz, Çerkez bi vî şerefa hane heta îro hatine. Em dixwazin îro şûn da jî heta roja qîyametê hem merkê Türk hem merkê Kurd em hemî ka Xwedê Teala Qur'ana pîroza dibêje innemel mu'minûne ihwe ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve kabaile li ta'arafu inne ekremekum indallahi etkakum. Xwedê Teala Qur'an pîroza me bûye birayê hevdû Xwedê wî îlan kiriye peygamberê me Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam wê kiriye em dixwazin bi aşîtî bi biratî heta roja qîyametê em pevdira wî welatê hane em hayata xwe dewam bikin. Gelek spas nîjwana. Em jî spas dikin serkeftin ji bûna we ji bûna kanala TRT Kurdî dixwazin. بله حسین که وقتی که میوان مجی آن زمان براسیل و اتمسفری مزن هی پیروزباهی و رکری پیروزباهی داوی و هر وا سرک دولت رجب طیب اردوغان جی ایرو پیشی و اخلاقه پیشی لچالکیا چالکی زیارت بکه پاش جیاره سرگورستانا سلچوک لیوده دعا بکه و پیش راجی و سرکمار درباس مالازگیری و لوراج حاضره کی مزن هبو لورا لسر هفته دومی کی قاده کی مزن هات آواکرین به هزاران کس برگی 100,000 کس گرجی لورابه سرکمار هم بانک بده دنیای هم جی بانک بده گلی ترکیه هروا ایدی مالازگیری حاضری تمام بیه وقت امکارم بیجن دما سرک اردوانه ایدی. Ahmet gelek spas malata aval Malazgirt'e jmara ragahande ve derece heyecana kelejana ke atmosfera Malazgirt'e beguman ve derece ziyadetire ku meşek ji peşave ke meşek jahat buldar xistini 1071 kes ketbon ve meşe bi genca bi juwanara em bahsa Malazgirt'e serfraziya Malazgirt'e dikin pişte Malazgirt'e em hatin ve heyam hejemin mego yani Avrupa'yı ve mücare çoğad neden yani dema Avrupa'yı huteko tabii Haçperest, Hristiyan, Putperest, Katolikû kesin kolle Avrupa'yı ve şereda yani dibejin wenge ve hayameda işte embejin Bizansi tefakaka vantineye mesela despeke de bahsave meseleye yani dibejin işte aveka dinel ve mücaredelerin Avrupa'yı ve ravşe çavaya والله هناك أوروبا مختلفة معلوم هنا كان دفيا بيزانس رابي همي ببناء كاثوليك وجا بيزانشي نياري وان بون المؤرخ وان بيكو دريكو دفيسن من كتابة وان نيري أغلب وان كتابة عربي ونشان ددن يعني معلومات همي أكثر وان يا عربينا عربان ذكرن çünkü yani hengaf kesi juan tüne böyle Arap hakim evan deran bu hatta muarrikh evan tarihçi evancı lühübün denvisina ve ca ev tarihçi Avrupa'yı ağlab evan Araban ve çaxim de Araban da malum mecra Alparslan'la Muhammed Alparslan te Ebu Şuca Ebu Şuca hengaf
أبي يقول جلنا في سياق مثلا ابن الأسير ابن الأسير أو كي أو جزيرية جزيرية يعني بله بله سبرانا يك مال الجزيرة يك بيا مؤرخ يعني تاريخي بله يك محدث ويك مفسر يعني عائلة كما زنا بله وجا كتاب ابن الأسير الكامل في التاريخ بله اف ورگراندن ترکیجی مالesef هنا kelimeyi ورگراندن خلط ورگراندن çekirine ve mesele o mesele salibiyancı İbnül Esir mufassal yani haberde Avrupa muharrikhi Avrupacı aglabi vanş İbnül Esir dikirin yani. هجمن دهب دنیا هنه یک یا بجن یا خاش پرستان یا رخ مسلمان بیشتر و سرفرازیه یعنی دواره آبوری دا دواره چاندی دا دواره ام بجن جواکی دا دواره شر دا چه گوهرتن چه دبه بیشتر ویم شره یعنی به وقت بجن هیاما درج یعنی uzun dönem و قصه dönem مرف دینجم هفدو معلومه ده هیاما درج ده uzun dönemi de ev derj merad be vatan be ahak جمع مسلمان را جمع کرد را جب بخصوص یعنی هم آوا چاندی آوایا ام بجن اکونومی آبوری پشتی و انجامه وچنه این شری والله همر چوا بخوینه yani ev tarih yani duruk tişteki acayip yani ev mesela ku Alparslan çebi vakti ve vakti Müslüman hevdoracı şartken ki Abbasi و فاطمی هفرشت کن لأوروپایشی کاتولیک و ارتودکس هفرشت کن نیاری هفدونه فاطمی حتی جواب دادن وان بیام کاری وان عباسی بچین و جا کاتولیک آجید و بلا بیزانس بچین جا قسطنطین yani İstanbul bede derseme ve جا شهر هفدوت ve çakıda malum Huda Teala zafer edete Alparslan hingaf ev Anadolu diptedesi Selçukyan'da. Dipted Selçukyan'da li dema bab demri zaru ve kubabi xaçenabın. Gele. Mesela fikra Alparslan gele Farabü. Bu evde koş bu İslam'ı محبي فدانه زارو باب حمي لدما نبيه بيچبين رجع دولة جمازم بو يكل أورفاي بيوالي يكل بغداد يكل فلان رجع برال هفدو دكان هفرا شهر دكان بلا دولة رجع أو شعور جارنا ودناتبي حتى سلاطين أيوبي zaman Selahaddin Eyyubi da disavaki o parça büyüne Selahaddin Beji emir çevanj ve Kudüs'e hilas genç Fılhan ve Salibiyan yek imkanaya em Müslümanın birine bahar. İttifaka Müslümanın. Hatta ve ittifaka hem çenekin em nikarin. Bu ve ittifakı Mısır'a hareket getirdi. Suriye'ye bandıran hem ya Müslümanlar ittifak ki paşit işte Kudüs'e o harba hıttine meşhure yani. Salahaddin hakikaten yani o Alparslan'a gidiyor. Yani tarih ama Müslümanın da yani cengaveri bu sahene Alparslan heye Salahaddin heye, Halid İbnül Velid heye, yemsana Hazreti Hamza hene veca İslam van kaime yani. Van kaime yani. Ki şahım bu se 4 dakika memaye mem vakt beşin encam ve yani daviya ve da merv serfraziye malaz girte merv çıt kare lezzeteb ke o vakt bu genç bu civan me bu kesin ki mesela halime tamaşa dikin نگیم چوان جبو مرد خارج چی بجه وقت سرفرازیه مالازگرته یعنی بجنی یا تاریخ okumaları yani وقت دیروکه که مرد بخوینه مرد چه
انجامکیش خلا برخه يعني بريا هر تشتي دبي مرو بدي شكلها في شري وفي سرفرازية بنرخينه بچه هاوي يعني باوای کی کلاسیک هم نبیجم مثلا بدو شري مالاز گرفته دریا آناتولیا ترکار و بویه اوراسه يعني ترك الفيدري بيجيه بني اما انجام هري جرين جبو علامة اسلامي يعني او باوای کی جهات حركات كرينه وجبو على اسلامي هم بلنتر بكن اف شركرينه دبي مرو بدي شكلها في شري بنرخيني ووك سايدا يجي مثلا بس كرت يجي برسيل سر مثلا ابوري لغوري روايات كي تخوازم يجي بينم زمان لغوري روايات كي دبيجين كي دشرد مسلمانا او غنيمتي جو مسلمانا بدس خستيه ج ارتشا بيزانسيا دبي قال مالاز قلت دردور اوي حتى يعني نيزي 6 سالي تيري وان كريه الله افغاني وغنيمتك مظلوم يعني غنيمتك قال لك مازن بدس خستنه وجبو ارتشا بيزانسيه قال لك يعني تكچونك بري مزنه جاليا ابوري شو تمام بدو ديوجن مثلا او بيمان عبد كنت ناف خده البارسان وديوجن اما ولي اختن بيزانسي بنا قبول ناكن ملي يعني ديوجن وك حكمدار نما قبول لكن او بيمانجي ناكي في الدوري اما مختيجو او بيمانجي تيكتنا دوري يعني او بيزانسي و جريداي سلجوق ليابونا هم جاليا ابوري وهم جاليا سياسي ملي يعني انجاموي دوی مرو ببرفرهی ببینه بله ساعت خوش اف باسا قرد خپانی کر و باسا هلال تغطی کر تماشاوانک مساج شاندیج مرا اوج دوجه که کو او صلاح 1176 در بافالو نه لمهاج محاربه میدانه همان تشت بجه قهرده وانجی درس نگرتیه مثلا همان تش هي دیرو که همان تاکتیک هي جی او کنه طبی شر و جنگه که از خوازم به یکی بم کورتاسی هجه مثلا پرسم یکی شبتی کاری برسه بدی دما ارمنیا مثلا مثلا مجارا پسکریکا ارمنیا 1915 مثلا دنرخینه لام دبینن کو حیا و حیامه بیزانسی مثلا ارمنی دجمنه وان بونه yani her tem zordastil wan kirne zordariye wan kirne arpasna dema ku ve şerê qazançtike ve serfrazî qazançtike be ermenara be awaya başî tevdgere hakeza li Osmaniye jî mesela meriv dibîne hatta tebaayeke navekî Ermeniyan jî wan datînin bi baweriye datînin virde meriv çawa dikare bêje yani kesên ku mesela dîrokê meriv dibêje ya dîroka kevin û dîroka dûr û dîroka nêz çawa meriv xwîne mesela Ermeniyan valla gerek mero ruha İslami bizani. Ruha İslami'de erhez dibêjim sahabiye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ye nêzdîkî bû mesela Selman bû digo Selman min ehli beyti ew ji mala min e belê Suheyb hebû ew yekê Romî bû belê yekê Romî bû nêzîkê Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bû Bilal yekê zencî bû Afrikayê bû digo ew nêzîkê min e belê veca dema ku miro ruhi İslami sahide miro fehm dike belê tev devleti İslamiyetê de ev çi bûne saat hoş ev çi bûne devleti Selçukiyan da jî mesela müşkila Ermeniyan tının belê devleti Osmaniyan jî tının hakeza satın kengi çebû dema nav Müslümanan erkîtî çi bû yekê gue Türk'im, yekê gue Kirmancım, yekê gue enizda çime biçe Ermeniyan jî gue em ki Ermenî ne û Avrupa jî ev teşvîk kirin ev teşvîk kirin mesela be biçe gerek ev Alparslan, gerek Selahaddin, gerek tariha Müslümanan tev divê miro ruha İslamî spahî fêm ke mesele ev yani çünkü Alparslan او بخاد بيجي جرا تشتكي عجيبه هكي وقت هبي في بيجي ama abi gotne beje vakte meydi davet tamam dici diyor derya şaraki derya şar rojaki dici çoma sarı çiao keki bele çiao keki o art vermez jarif ya art hengam god az سروکی تف دنیای ما و تو کس تشتکل مناکه لی خدا تعالی
از عاجز کرم از ایقاز کرم بله گوت و ساکوت لهذا فلشکر رومان هات اذا شوي ترسي تجابت دشيني ديجي ورا صلحي بكان بله خو ما ظنك خذ تعالى ما ظنها لو بين ما تقول يا ربي تم عفي بك تم عفي بك تم عفي بك ورجع باشر ظفر داي ساعتات خوش پروفسور دکتر ایسان سوریا سرما ایرو میوانه مو ما مست تسر چاویم سلسله ما خدا بخوام بهش راضی به خدا عمره کی تمنه کی درج بدته بس خوشیتت کم سر چاویم سلسله ما دوباره تشرف تمام مالا استغفر الله استغفر الله خودش راضی به اکادمیسین هر وادی روکناس شهموز بینگل جی میوانه مو که کوچی بخیراتی سر چاویم سلسله ما مالا تا آوابه تماشاوان نجا ایرو ماتن داویا برنامه خو حتی جدوی ما گرت کو حتی کو امکان و وقت ما هبو ما واسه سرفرازی ملاز گرته کر حتی برنامه کادن هفته اول روز شمیه ساعت نهار دیسا ملگل هفدو به حیا و اینگ بین خیر و خوشی را.